Ebusuafo memo obi bia kwaba deba GCN page so munuaba adwoa search me ena mede dwumede we ebro mesra so be subscribe to my channel na odon sa emia be one so obi notification ense me ekoso wo man mo bia benya bia tie anase obenya bia hwe ewo GCN page ha Facebook bloggers bia omo eye Ghana fo nso omo tia brochiri en omo so en omo witwa NDC fo NDC fo nso etwa bomo na omo witwa bo MPP fo na nso MPP fo nso etwa bomo en ade na emu ba ko na okase na o kyerese NDC fo so ya kyerese wonde omo ni asem bia ka wo asema edomo anu ade bia aye trap edomo anu omo ka eye free SHS a omampani na na do ede aba emofra Ghana fo mofra na omo ani age omo ko ene NDC fo so omo nti ase kra na adenti na omo nti ase a free SHS no na na do ede ban tamedodo inti aban se na na do be introduce free SHS e wo ne first term muno ama na chese hardship abo mine mu e na fe so emofra omo eco school no omo ebre e na school dan so enye enough chese school facilities no enye enough boarding house chese enye menko yie kra enti kana na do kra twen e na omo sisi schools e na chese bibia ye fan no start free SHS na anka be ye good pa but when na do ba ye putuprum also we be start free SHS ama na enye menko yie pa e na hwe ye wo green track yellow and the blue na chese bibia ne nem na emofra no tumi makom tum betene fie na omo nso omo da na nka first ne yekosu a omo se mo makwan on the abia 3rd abia nka June 3rd and mo makwan mo baba abia 30th na nka yehu na ene mo fredi wo makwan a wo makwan kra won country we omo tumi bi esu omo kotene fie for about 3 months omo bedu omo gate echi a omo si mu nkofie mu asanso amakwan cheze enye me ekoso ewo education system ni mu no enye ndese fo aka na eno na blog HSM odu wani chirem ewo parliament house ewo Ghana hanoma majority for cheze majority omo parliament house no majority na efi northern region na dienti na parliament house odu wani chirema majority na efi northern region ni na say na free education ewo northern region into omo nya education ni free enti na nam so a omo tumi ko school na nde odu wani chirema parliament house a eye bebre na omo fi northern region no enti sa mo kase tia free SHS a na se sa mo ne Ghana fo endi ni ye ne enti ensem a blog e de etudwa edma abetua be sheni na because some machines here o maye ebetom ni wi no omo be ye ne more Africa countries mba be to free ho because of say nimde ne free ho on be to sa no man de kwa sika ne entre o man no ye benefit free school education no na o to one man na o ken kwase asem enti kokko be sienti no o me be company me chrome GOPDC kwai GOPDC Ghana Oil Palm Development Company e wo na wo me chrome e wo pega kwai Rest ba Tony na enkroma ma obabiebie na eton company na ekusi sen papa yi ba ya wasan frase e reverse no ma kakra so obeya obepija ni na si wo e 2% this kind na kwese company na nkwala ni trafie e wo bra nkwala ni nko school o mu tifie na o mu nko school no na company no e info na be operate company no educated people be na operate company no Jimmy for so o ma nko school no a na odi bisia na aso fami bi company na nimdie be hu be edma no be take collapse enti e wasa odi kan e di sika no e bi nipa na dwene mu se woni munyansa e wasa obi enkwara na dwene mu wie na obi adwene mu wie a wa bia adwuma no na adwuma no enkwara ndo mu nimdie na omanya no akowura adwuma no no mo da ko page adwuma no adwuma na kosoro nyansa oto no se nyansa na onimu a enkasa dia we ngo ntimi nya because aban bi ba so no say I just 20 years achi obi ba we just 4 months to 5 months 6 months ana we de ebeye yo mate wa baba bia bayimbia enyem asem de meka no meka nya asem kire madofo ye Kenya nsasam kire omo epeso mu tie nyansa omo ame omo platforms nyansa fo nko a wo a baba so be dem bia we ejimi ni because obi a wo so we nyansa ni bia no o de na ideas ba ye be biatum na obi a de na dwema baba because ha ye be sua de we kina wo fo ba ko ma fo ba ko na ka bom na ye ba ko government no ma wo de to kwamuni no ma wo ye no
nyansa pa na wo mu na nipa nya huye ba in future no woni ho no ana ebeka say papa yi ade obeye ye de enkroma the same thing ye no o start so bi enyuma Lawrence buy no enyuma ne ko si sen company na organ na enwa he biem on fa sika na because of say nanim de ne wo fam enti nipa enkroma ebie enyuma nem tutu ano na Lawrence buy no o mu di sika enyuma no basa adwuma na ntimi entumpon adwuma ni na eguye adwuma ni na eguye because nim de no na wo fam school for no make it abi wonum de ntia nordness no majority na abe enim di form go parliament we say no because of free education entaban bia ba no say o the free education ko in general e wo say boy ensem ma no e wo say sa aban no ye boy ensem ma no na otimi bie sa adwuma no otimi ma sa school ni no ma ko ni mu wi a afei obi company e hardly say bet me egu because adwuma na timi agina wi mira sister mama say obo ma why na dwen say wo kasa papa no wo dia e betuma bo an say nim die we ni nanke say say nke e betimi atwogu nkrata so ni na ka bom nanke ya pa nkrofo ni e ko Ghana ni e de ko ma ban say papa de wo ye no e se fata ye bo abaso we dia dala atemdidie ye mmoni pa na baso na ada atemdidie ba mu de mu wies ma American hu say entaso mu na se nyansa ni mu a mu de mu ntro mra se ade na o se wakwaje bisia wo de ye na o se yen kwase ase yen kwase ade no se so manfa so in future enti bisia na o je ye no wan fa to da o East Legon wan fa go to fie e wo Dubai wan fa go to V8 amankrofo wan fa to special private jet ama ni nua o ti ase on the what the year education say the be ya on mine no da chi enchirema no benya nimdia say social media ya ba ya emamu aketwa and creative Facebook ya me no tiso ya di nkomo yi e betom na bigana ni so betima creative app wa e be betima aba hweta wiase na through education wan ko school a obede no waye wan ko school a obeden anu waye enti mu de mu ba mu mesu nyansa na nyama dwen se grass nkwa hwe fam 2 hours be about the trum for nothing. Na yen hwe aban no ma won mu ye. Eno ma won de egu akwan mu won de tutu fom. Eno na ese mu dwene ho. Ni ehu sade na beboa o man no. Midima no si no. De mi twa me katwa to na mabie phone line no. Ye bia tum wa obeso ubawuram bia no. Mabie makonati data no. Line na wase no ubetimi afre ubese uba mpese me frɛ obi a na uba life so mpese wani mbeba ubetimi afre line no number no wase me say repeat number no e bia na wade na betimi atwa 0039 masa eguase ba me say repeat 0039 327 9 59 3074 ubetimi afre so person me flow direct nso a ubetimi ade me baabi a wohwe ase na ubehu se ayi wo ho botre mienu bi aso green no safe no first time oba so a ubehu se botre mienu bi wo ho o kreke ayi na ye green so a ba ha me sraw o kreke ba ko pe men se nko se me kreke bi e ba sa ebe bebre osumi ntimi mfrew se be ya metimi afre obi a na obi ade na ideas aba ye medidi atem ye besua de ye betre nyansa de betimi abo man no de na do ye na ye ana enye eno ma mde go kwam na be bo man in future ana e mo man in future atem didie se o se di mpanifo atem na asese o man no ana sa nyatem didie mi de mi hu se atem didie emfa ma so bi e ma na emum ye hwe no ma egwa kwam me free education no I'm telling you and I'm saying repeat biom say I mean migusu bompa ye say ready nshira me no me mi kwa bibre mu nkwa me person ka me nkwa metimi 100 abs one secondary school kan me form obi fa o school fees nka migusu bompa ye na me say de metimi akrakra me de bo nkrofo no me am tie anya ban bi na hwe me na me fa me dabo akwantu
na me ba ma bro chire me ba ma bro chire nso no me yibi di boa afoforo me yibi e de boa afoforo me timi ko ye operation free etua ho kan na through my me ma ho odin o enye obi ene boa me but aban ye no ma wet ma boa e was ye na ye support me push no netimi kon kan me bajo ye ma me abaso ntu me man kasa on the first call ye wi ma fa mu so mo ma de me no ma me bajo ye nko abusuafo tie o. Good evening, bro. Good evening, mama. I think say yes, so I don't be